E whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa le nei tai au, usi mea whaafunga o talo leso tofi. Watoe maa wanei o le se o le ki na o omi, na mafu e ona pa ulia le vaa le inter-islander le aretere. Ripotia le One News o le ripote o lo miai o le ana suianga i le autopilot, ma e whapea e le I mawhauwhawina. O le mafu anga le ana whiwa I loa e toe vesui ia I atu le whaatonu wina o le vaa peita I watuai, ma I ua I loa I nā aluanga I le tūpapa o le sami. O le reporti le ana toe liki mai I tua I le teo New Zealand le mai a whaasoa I le au whainga luenga le inter-islander I le vai aso tā luai. E ui o loo whaawa o peso e suenga I le mea na tupu. Ua sa wai male tālau le mo o mia ona toi whaia wa o nga wha manatu mole au whainga luenga ina ia malama le lei. I le esenga o le tu o le vai le autopilot lea e foi ai lava e ia ma le steering control system. O le sawe o le atala I tua wa whaia le post le New Zealand First I lunga o le X. E fōlinga mai o le ana tu I le autopilot ai alwe inu sana kofe ma e toi fo I mai wa tuai. O se post o lo o iai mal fesili a whai o le mele ana tupu. Ai se awa le vave wha iloa mai iai tangata lau tele. Ai mai le pale mia Christopher Luxon a o iai Washington I Amerika. E le o tele sana tala I le post le New Zealand First na ona whai mai. E tele lava tala tua I le mea na tupu. Se lau fitu se fulma le lua pepe whana nawe le I ato atoa ona le leile wa ainga le wha ato sanga. Ma a o tua I luma o le wha amsinonga le vai aso nei o le wai atu ua ia luna to alua. O le vai aso nei luma o le New Zealand Health Practitioners Disciplinary Tribunal I Aukilani. Le olo o whaawa wailo I longa o mataa upo lo o mōli ai le tina wha ato sanga. E le o whailo ina lo na suafa ma o se tasi wa tele tau sanga o ngā lua I le au nanga I saina ai ele isau I New Zealand. O mōli anga o lo o mōli ai, o lona tā pāle o tupe mō au nanga na ia whaia. I le vao le lua festival ma le lima ma le lua festival ma le fitu, e ui e le o anga wa ai. Ma na ia whaatalo sanga ina I le valo se fulu lua afe se lau tāla, ma I le wa ai ngoti nā maitanga. O le se lau fitu se fulu lua pepe fōu e whaapea sa ia wa ai. E le I whaapea a mea na uma le periota sa ta tawana whaia ona tiu te whaato sanga. O le awa toi whaato esel whaato sanga matu ua ia, o lona to alua na whaaseseina whaamaumaunga. E lima afe tā lale whaasalanga tūpe o tu inatu iai, ma o loo whaawau pia ona tau fia le whaailo lona sua whasa ia uma le periota a pili. O le alu I lunga o le tau e vaaiele fō mai wa whaapopole I nai le to tele. Ripotia le staff o le e ai nisi o fō mai whaale ainga, ua o atu I le fitu se fulu tā lai vaaiai. O le masina tālua ina te e naile si itanga I whaapa sene, o fesoa soani whaatu pele matanga luenga malitala, e tatau ona si itau o loo vaaiainga se ngase le fitu tesi fitu pasene, e whaafetai ia le inflation. O le mafua anga watoe o ai nei I whaatala noanga ma e ai nisi o fō mai whaale ainga, wa si I lunga tau au nanga. Sau no le whaatono o le General Practice New Zealand Brian Betty, o loo whaatali nei le malo I lana polo misi na whai mai ai. E toe whaatu langa le matanga luenga ma e na o le malo foi, e maua mai ai le tupe a wā au nanga mo le isi lua I le lima tausanga. Sau no Betty, a unoa ma le malo o lona winga, o le ao o atu I ngase tau maua lulunga e tatau o na totongi. A o tau mawhai ai fo mai whaale ainga e si I tau au nanga mo le mauti noa, e whaawau peo na wa ainga se ngase. O le maua lulunga o tau e vai ai fo mai whaale ainga e ono tuu ai fo I male avenga. I lunga emergency departments o na pauleo le isi whaai unga tangata I whaia. O na e vai fua. Reporti o le press, tele fo mai o lo whaia ta o tonga I kalai estete, o le watu I lunga tau au nanga I totono o le ono masina ta aluai, o na o le o fo I lunga o tau e whaatu pe ai au nanga nei. Matala whaai u, e lata I le salau valus fulu lua afe ta latu pe mo community grants o lewa I oe ne le trust e tai rafiti ma o loo iai totono ma le fesoa soani mo le au whaila fumanu. O totono o lea vai ngatu pe tele le ngata mo I lato na whaatia ma whaalea ina le telo a seta I le whao Gabriel. Ai whaapea mo te alonga le soifua malolo ina ma polo kalame whaalea o onga. Tolus fulfitu afe lima se lauta lawa tu inatu il au whai whaatu anga Gisborne, mai mai le Federated Farmers Gisborne Mawairoa. O le afesoa soani lea mo le whaiopa e pui ai la fumanu. O I lato wa whaamani ai na I le periota wa whaauma, o le alavana ilo polo kalame ma polo keti a ngai ai ngale trust, le herangi tapu he tohuhora mo le mauti noa e mo le manuia o tangata tairafiti. O tala nao le nei tai au, manuia le aso.